kwa withianu twina mwalimu munene bo no kwithwa aitu elianja o munango yolo wa skulu na gumosia isia ukethwa wina ekulyo yolo wa maundu meo kwenye kisomo na muno kimanisioni ki kana skulu ni wa Chandu Bright School na ukethwa uituma utumani usu kwisila mitandao ni yitu ya mikumu kanile Facebook Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV, Stock FM official na ndeni wa namba ya utumani mukuve ile 3 kenda emu 5 ile 3 kenda emu 5 ni namba ya utumani mukuve batende viwatu mo utumani vau ambia na ndeto Mutongoi TV okule mwalimu ekulyo yolo wa skulu na umukulie niki waile kwete mwana waku vau etha ve kindu kwenda mana yolo wa masomo na umukulie mu masomo da cia masomo meva ni thandi mukulie mukulio kauta indi wewe pe kulio ndana akulie we musiai cia no ukakulia mwalimu imwe kwa yemwe nyeto Erastus Kithuku Nzomo tutambanie nginya muthia wa kilungu nende mwalimu karibu muno ku Mutongoi TV. Asante Erastus. Twazia Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatani ya mukamba twitha twikwatani akamba kona yonthe mukamba wi Kenya mukamba wi nthi cianza o mukamba wi pandu bonthe balaba na pia twitha na ange mate akamba ethia wa Mutongoi TV nondo iri Mutongoi karibu muno kiokone cha umuthi mwanyane waku nthini wa kamera ino ndoke thia mucia isia omutavia nuo ngena twambia kuno nyamukulu Erastus Nzomo ondwambe ni mubea kwebusoyi kwa masitwa nitawa Gabriel Wandunda ni mwalimu munene school wa Chandu Bright School ula wi county ya Masaku kilambeta ni cha Kangundo. Chandu Bright School ni school wa day na boarding tithia na ciana cia ciuka kila muthenya atinda na ciana ciko ma school ni mpulanetie tina 8 na mwana school itu wa Chandu Bright School no kuite school itatu ndino school omwe na school wa ECD pre-unit PP1 na PP2 tina primary po kuma grade 1 kina grade 6 na katika school itu pia tuna junior school kuma grade 7 huko pika grade 9 school wa Chandu Bright School ni school utiweyo na miaka kauta na school wa Chandu no participate yete katika kuthimwa national measurement cia mitiani kuma 2014 ibindani ya 844 kuma 2014 gina 2023 na indi tende katika ila tu meta inaugural KJSEA measurement line kiwe 2025 hiyo tuneke yambe. All right. Yes. Thank you mwalimu nenda wamba tumanyithia niwe umite bana yo amosesa ni wa manya kumosesa ketha ina kulo kwa Mr Gabriel ndonda no withwa uituma ambio tuma oyu ngwetha ndisoma uketha wina woni uketha we mwalimu watho ye mwana waku bau mwana waku asomea bau no tutavye experience ya kuyilanje ata yolo wa school wa Chandu mwalimu ni wambia kweleza nesa yolo wa structure ondo yile ni watavya nesa yolo wa mwena pre-unit nginya junior school level you structure no ya ondo yeno ili yenyu ya school kwa to take it through yolo wa structure kuma pre-unit nginya junior ya school witu wa Chandu. Asante Erastus kwa kulio juu. School witu structure yetu kwanza yanzeo na structure yetu intentionally pek na ketumi pe wendeze kwindi atwina PP1 na PP2 isu niyo miaka ya mwambeo foundation na twasobya foundation tindi atenda ti insist muno katika siana isu tibitilia katika competencies tindi kailenda timanda katika isiana na tindi na primary paundi botuka kuendesha kila tasobisi pre-unit PP1 ya mwemba musingi no la musingi mweke yes notuka kuendesha tabika primary na pia tenda tile ile kiwango kingi cha junior school pau competencies zila cia sobiwe musingi ne na cia ndewa yonsi uka kwa nesa katika junior school grade 7 grade 8 na grade 9 nikenda cia na iyu tile cha
ikilanilie to senior school. Yes. Ndiye utili cha katika pathways sho ila sia ile. Aha. Yes. Ndoki tole kwa pathways na wetu tabia yolo wa siana ila inaendie na ndo watu mwana kejisea no da tabia edu tutambo vikabau school wa Chando ni comprehensive CBC institution kana CBE na school uyu no watu tabia kana na both boarding amanywa kukoma amanywa kwenoka yuni metatala yeba mwitha mwikete kwekethia kana amanywa ala me kwenoka amanywa ala me okoma ni metho na mawithu lokoma ilu na usese iwo ni muyano Erastus na asante kwa kulio yu katika usese inosupe wase na sito kiuni chukinja yake chokitu thiokete nicho tukiosa hata yo center, it is the center of everything. Usose inosupe waisiana it is the center of everything. Their welfare comes first. Kwa uwindia tena mipango misio munoja usese yuasiana situ takuangelekanyo boarding yetu design yetu kende it's like a home away from home. Siana isu si school kwitu as borders. Sindia siyewe si musiko. Siana sia day school tena mipango musio munoja transport network system. Ngali situ zindia si maintained, drivers situ na attendants maingali yes. Ni professionally trained na tinda ti continue kumanenga capacity building yolua kusobiesiana. Kwa siana situ sia day school ni tekina systems yomu na transport. Siana situ sia boarding. We've meant Chandu Bright School to be a home away from home. Yes. Yes. Nondo ndielewa Chandu. Yes. Najua kekamba Chandu cha andu. Yani yes. Kitu cha watu. Yes, kitu cha watu, yes. School wenyu ni Chando, ni kitu cha watu kana. School wetu wa Chando it is coming from the word. The founder. Yes. The founder of the school. Yes. Mr. Timothy Mwea. Who is the vision bearer in the vision and mission of the school. Ni wanengie school usu esietwa juu ya Chando. Kitu cha watu Kiswahili Chando. Peoples. Ni ya watu. School ya andu. School ya andu. Nozi yetu keleana. Yule Chando no sio otwende na ukatuelesia. Yu mundu kulie ni watabia yes we masako ba school we masako yune ba musino wa masako ngenda kuka school nenda kuete mwana nenda kuka inquire about something musino wa ilovi ni vana no watabia location ukatuelesia onesa ukatutwa tukabika. Yes. School wito nasia we Kangundo sub county. Lakini we Kangundo idheone kutiniana na kadhiane. Kwa we masako no tubikie kwisila Kadhiane Road. Wamino bika Kadhiane no toi wangale tantikata itano no bika Chandu Bright School. No tubikie kuma ilobi pia wisile lelo Kangundo Road. Kwa utasia kwa alama ilobi no bikie Chandu through Mombasa Road, Machakos into Kadhiane. Umeta ilobi Kangundo Road through Kangundo Kadhiane Road. We are in between Kangundo Kadhiane panweba chera luki. You have got chera luki yuti pa. Yes. Aha. You na kulone kenda tukulia next year. School kwitha wi bandu tapau. Ondo pau waelese yu ndielewa nesa ni bandu batena town batena kelele muno. You school kwitha wi bandu ba mawitho lokoma mo thembosu. Yes. Kutethesi ata kukwata musungio basio kumela mwambiye nondo neona KCPE yambe ya mwaka na wangile na 14 na sisi ndi record senyu nona ni mwezi tumuyeka na sande no ametianye ni kibato kanganyo location school bala woi kutethesi ata kukwata musungio masio tasia location ya school ya Chando idite bot ya sia katika strengths imwe ila situ nene yes ni location ya school bala Kwindia school is located katika ila tumita kwa Kisungu serene environment. Eso ni strength ni mwene muno ya school pija jiba. Environment yitu minimize ya distraction. Ukethia mwana ni walumya kiloko tabua. Ate kupingiswa ni ndo nomwe nondo ni bandu pa u. Yes. Kwa location ya school balaje ni away from the source of the city, ni away from noises, ni pandu when there is no pollution. Ina makambo ni mebu bakube meoko na kelele Wanda. Ni pandu ni environment you see. Muo na forest sia kweta nzepenseo.
aha Yes. kwanza kabuka nzebe nekasio muno Yes. kuma mwaka ngili ne 14 Yes. ne wo mwekithisia KCPE yambe Yes. ibindesu ne ilatwa ina KCPE Yes. ko yutu tena yo Yes. kuma ibindesu nginya umundi ne nona wena list baya undu mosungio masio mwethe tumuyeka siri ni chao siri ya chandu ni kuthukumemwe ngwatanio na ngwatanio yitu yuma kula kwi mwene wa skulu mwanzilishi founder ni wa make vision na mission ya skulu kwinda ye non kwitu ithiothe na kwa atune akatwonia direction na katunenge mwavule wa kwinda katika ngwatanio ndumu kwa strength yitu nene ni kwinda tina ngwatanio na kile vinda yonthe ukende ati siaisie kila founder wa school waisie na kwindia ali ile endia ayasya always excellence. Yes. Ko wenene ngwatanio pia ni ngwatanio asie na mo mele ya makoneto ndeni wa ngwatanio no yuju katika matokeo masio no ndo mwana twina esilia yiko india na mabia tatu kwa hiyo ngine ndiye pemosiai pemwana na mwalimu kwa hiyo nikenda itina tukwate matokeo masio kwa hiyo musiai asiye maitu tutambana sia itambia kuthila yingi katika kisomo cha mwana wo yes. What about discipline? Yes. Discipline ya ilanjata nondo wesaidhi ya yuma skulu amwe wesaidhi ya kwanza isiana sio sietabekane alimo siana isusi okasi kete sieke angu ondo yenda sieka ondo ikwenda discipline ya chando nayo ileta Erastus matokeo masio maikwatikana pate discipline na kwa idita skulu tasia nambe mweni character umbo wa mwana niyo kindu chambe tumbe mwana nikenda mwana tumusomethie kwa mwana wendia ena discipline zio wendia no kusoma ni ku reflect discipline zio nitakio cha matokeo masio wendia pate discipline wendia hapa matokeo kwa una ituta skulu no ngina twambe kuya musingi wambe ni mwana ndiye discipline kwa utu ambao semba munona kuomba mwana endie mwana ayuma chandu endia mwana mumbe kwa umusei witu akwata siendo ile mwana mumbe na mwana mwe atuma chandu yes. Thank you na ende museisia onanya ni wende yolo skulu wa chandu ulawe sub county ya Kangundo county ya Masako tuna mwalimu munene bo ethani ndo atonyelela wesani wende rasa zena wo on the studio tuna mwalimu munene wa skulu sio chandu Bright School na niwende na otwelesya isabale ya o skulu ondo yile na kuketha wene okule yolo wa skulu uyu na ukakule na ketha we mose hivyo na kadha kano guardian tingi na we mose kana we guardian wa mwana wasome yevo kana osome yavo na utabia experience yili hata ya school uyu mwalimu twisongambe 2025 no kwethiwe na kijisea na ndisisia ona list we na yoba nona manyiwa pakuve miongo nana na ele amanyiwa azuo ndeme placed ndeni wa school sia senior ni ndo tutabie motokeo asu manailanja hata na undu mwomba nasia amanyiwa menyu kuma junior kuthi senior school asante Erastus ikoli yunesio muno chandu Bright School ni school tona kwa asia ni popular school ni popular nondo ni school yindi twetika mnesa muno katika mitiani ila yanthi national assessments na kuma yambia yindi twe regionally a top school yindi twe ila kwa tanga so matokeo nendema KCPE siana ila sipitete muno chandu ni kutalwa ndini kwa twa kwa iwasiana deploywe katika secondary school kuma tene nitwindi tuikwata miana minene katika ila sineta watene national school tikatwasiana mbinge muno kuma 2014 ginata mina 844 na 2023 2023 siana situ ta miongo tatu bewa miongo tatu ne siandie national schools TB ingesabu ya 844 kwa utambe ya nesa na tamina 844 nesa nataenda ya kuyumbanisya muno mutiani witwa inaugural unayo wo wambe Kenya wambe wa kijisea na tayumbania nesa
alimu maitu matethewe muno ni school through training na development ya kumanda capacity nikenda matete ciana situ ciumele na ngai atutethecia na tamina gwika KJC ayitu nitakwatie performance nzio muno exceptional so no meta outstanding yes nondo otethima nondo peo school wingi ndaiweta tuthukuma mwana cio na tuthukuma mwana cio ku train alimu maitu na tuthukuma mwana cio ku benchmark ciana citu tukabulania ciana cio onthe school isu ndaiweta ni school tuswani ati katika taya mwe like minded same ability probably same resources na twaform ngwatanio na twaform ngwatanio tutetheane acia imwe kwikanesa kwa utathimithia ciana citu nitasengie muno nitonie ciana citu ciatongocia katika school isu na ni school nene muno isu ndaiweta tithimana natetela mutiani matokeo moka nitakwatie matokeo exceptional na maseo exceptional niki ciana citu 58 out of 82 sina junior STEM ciana 19 social science na bothi baza yes mundu nweze kisomo gicha CBC choka CBE ngalo matele wayo STEM ge mwalimu ya STEM a 58 yo STEM chao ndo itatwazoma primary STEM ni ya muti STEM you STEM ini yeba eleze mseise nesa asante rasta yes yu katika tuyombania ciana citu si grade 1 PP1 grade 1 kwa 6 yes tindi ateta ciana izu tenda socialize na masomo imane hesabu pyo imane kisungu pyo ciamina kubika grade 7 8 na 9 chandu tindi atienda teamers kuilicha ciana isu ndino resources cia kisomo and then internet safe and limited internet research and then laboratory ciana isu CDC mauchunguzi ala menda amanyandeka ma experiments ukunikili ulopoteka then kwa grade 7 8 and 9 ni exploration ni kanati manesio now yes kuma grade 6 ko there ni socialize sielewe ni masomo kwa siana hii nundu ni siki exploration na time na sio nisio au serikali ninaetie mfumo wake wa CBE ule cha mwana aende akasome kilawe ukuiwe kikiseo na kilawe musiai na mwalimu moni enotonya kwa sindu isu cianitwe katika nzeitatu kwa kisomo pathways penzia ya science technology engineering na masabu niyotumita STEM izi kwatenda pamwe nice penzia no ngitumita social sciences isinone nziengi penzi ngitumita arts and sports na yasune nziengi na intentionally school wa chandu windi to yasia uendo to ya over 60% ciana ciamo katika STEM nundu onethia nikukie mfumo imbia wa kisomo maisha matio bandilika maisha meande ya kwitha meoku kwa utu asianiti kwenda ciana situ ili katika STEM 60% na hicho kitu into insist muno pyo katika numeracy arithmetics na literacy isiana yisoma nikenda tuibikie kuitonethia kuthi katika STEM na percentage ile ingititani cia katika social sciences na arts and sports yes kwa utu na inasiana 58 inaendie STEM tena inasiana 19 inaendie social sciences na siana 5 sinaendie arts and sports na siana hii ina place yawa kulingana na ability na wendi wasio yes na wendi wasio na sei na yuko nitinoni matokeo masio ila tina sita tene traditional national schools ila si Alliance Lenana Mangu State of Girls ila si Kenya High Maranda Pangani isu in particular tunatoisiana 36 hii list nayo pa Erastus ngona ina list pa ina manyua on Maryhill Lenana State House Mangu Precious Kapsabet Alliance Nairobi sithetu Erastus na
ciana isu cia mina kuthi nundu inaembombanie ni tisi ni cio thikwe kanesa kuone muna isiumbanite neso tunasiumbanite nesa muno asante mwalimu twinene yulwa ne wanena yulwa alimu kubuka mangwata niyo ndiye lewa kana ani alimu professional nondo bandu be matokeo maziono ngina bethe na professionals yona kote thukuma twitha professionals no ngina bethe saithia ni professional andu ala me thukuma bo so alimu amen ni wa recruitment nikenda mukwate professional na nikenda matethie ciana yo recruitment yenyu translate ya ata kukwata mausungio masio no twelesio kwa ukuvitu yolwa process recruitment process no translate ya kwitha na mausungio masio you Chandu Bright School alimu Chandu Bright School ni highly trained teachers na nikenda kwa highly trained teachers wale kwambia through kwanzia pa mwambio ilo recruit recruitment yitu yindi very intentional na the intentional yindi structured nikenda ubikiye kukwata mwalimu bye na mupepetu kila kiati ya tunateka recruitment school yitende aina mpango wa capacity building kwa kaalimu asu kumekia kumanya muno nikenda umendesie katika uthukumiwo matone kwekanesa kwa recruitment na ti alimoka ti na support staff nene na tikala capacity build tukumaitu muno nondo mende me capacity build nende tende na kusobesia school wetu mwalimu twende pe mundu ukwenda kwa mbosemba bandu ayo watu inena endo mana we akendo mubikia atonyo mubikia ata nikenda mbosemba bandu osa kendo kwoza azioge aende no nena nyaka nawe moko sioge so sisi baadaye mutandaoni indi endo manya oju ata na mbothi atonyo mugwata ata ithini tutono kwatikana kwa metuki muno kwa simu trako ni 10705 234 763 namba su ndio tono kuchukua Tanzania kwa metuki noti monza noti 5 ile 3 inya monza thandatu 3 kwa hiyo isinde namba ila mundu akona isudi namba ya skulu na mundu akona nda mekosa aya mwe mitandao ni ya social media katika social media katika Facebook katika mitandao yote kwa mundu athiko Chandu Bright Chandu Bright thank you aya ba niona technology yolo muno ba school kwe niona mwina ICT lab ina tablets manana sindi mbinge tablets manana kwa twelese yolwa technology ICT maundu ma digital ba school wa Chandu mailanja ata ICT na technology Chandu ti subject tie somo tie somo yu ni kile somo ya ile kukinethwa ndiye tumiite ICT and then hesabu ni tailo tumia ICT kusomethia na kusoma ni kisungu ni tailo tumia ICT kusoma na kusomethia ni science tutumia ICT kusoma na kusomethia kwa huku itu ICT ti somo kuni yamanywa onde ni yamanywa onde nondo kila mwalimu onde ni wailo tumia ICT kusomethia kila mwana ni wailo tumia tablets ibinde yosoma ti mfumo musio wa usomethia windi ya tablet mwana wetu meona ni ciana 3 ina nondo kila kana ke ndakatono login na credentials ciako na tinda tono mana ni ciana sindire sili katika system mwalimu ende atono log katika laptop yake na ipiki ya ciana sio ndila ciana tablet aisomethie usune mutambo maalum tutumia kwa kutuma kile somo itaona kutumia ICT wow tumo kwa ICT ne na tunene yulwa practicals practical science nene tsene backbone ya CBE curriculum mwenza ya CBE baute ne eta wa CBC ende yakaya yetwa CBE kwa tutabie about investment ya integrated science laboratory nondo naona mwena science laboratory na undo yitha eyombania amanebwa muno ba kwa future STEM careers Erastus naku ya grade 7 8 and
ni stage ya usoma ya exploration ciana icio twenda si explore ili kendini na kwa unikenda si explore tinyi ithime ya resources no ngina indwe ndini wa resources na school ni yo sie ya chandu intentionally nundu nienda yenishwe ciana icio ni must katika resources toka na laboratory ya kisasa timita integrated science laboratory integrated nundu akwindia equate masomo monthe ma science biology ndini physics ndini na chemistry ndini kwa usiana ila sienda iko utafiti siendia siswela sienda kitona ku experiment kila chonde sienda nikenda windie ni sia explore mane yo mwano ni wa science na nakotavia kana school we intentionally yenda siana siayo 60% na kwambata with the social STEM kwa school isu intentionally ya service laboratory na ya equip laboratory na dikala di supplementiwa paiki ndo nakimwendia nikikwa kana nikikoleka katika laboratory kuni ta yina sindu zionde ndo thibwo kasi ya ni nakosa kindu kina ndikabina kala ngwenda iko kunikili wakwa sindu cia muthemba ucio baitonyeka na katika wanya witu osomethia nitaanete ciana citu kendia like grade 9 nenda ina stream itatu ukaendia ndanya ninyo somethia cia science stream B pe mwalimu ungi ukusomethia kanye nikenda naitwa alimu tuthimane katika kuthimana ciana nacio ciekanesa isu ni investment nene dino school nundu ikuima school alimu make sure pe alimu mako yana nikenda kila mwalimu wende ena stream yake ndakweta stream ile katika somo imwe pe mosero no kitha ayiwa tuineno mwalimu we kasane we school we rona kitha we bela cia mbesa cingi bite ata school rona kitha we mbesa ana school zita we tita fees wa utra we yolo mono ara bi yolo wa fees be asi mendo mana nyela ngokela ba ni twai mwana wakwa chandu office ni munana wa mubuko wako ivune kulia sio muno Erastus fees witu ni munyanya muno munene wa mubuko we compare na school ya chandu na kuya kila ona bengi no isi kila bengi yitaya yayo kwa school wa chandu yitaya katika school ila ngota basia ti compare na sio nene si ecosisi ya fees wone ndia witu school at the ngeni witu ni maleli usu yani when winde nateka kuthimana tindi atithimana nesa na nasio kana asia well you no kwindia fees witu winde paini nundu akwindia setup yitu nitukwata haki ukitu nitema mboka situ kwakwata land rates situ nundu wa location ya school yitu hiyo lo ko no kanendia kweli no laisi kwindia tithimana etaki resources na fees witu timunene kundi kuelewa mwalimu ne kana fees wenyu ni manana wa mabuko wa mosia inondo mwikite rendos mwikite rent bala muye tirentiete mwena siendo sienyu ila motomea yuruke ukwa siendo isienyu na sisia mwena advanced drip irrigation na pe sukulu we pe monda wondi ndinamba ubika lakini nongwe so ubika gone yone nondo ineko soma mathangone na woka ukangelesia lakini ngona be na monda na ne mutwa yise drip irrigation you kwa rabie ne bata mwo siana cia chandu ila sikuka cia chandu sie the no money kana utweka wa maundu ma uimi kana agriculture then wa nwezi economy ya Kenya muno twi wa thrive ya through agriculture niki mumanyiwa wakachandu ethwa no tweka yo wa maundu ma uimi andu ingi makotha kwa cia uimi ni wandu mate ya somo school wa chandu ni wisi na ukaelewa no kamanya kana agriculture ye remain yekienja yikipila katika economy yande agriculture ika remain kwenda ye driver nene katika economy na kwa kwenda kwa kutwa school ya cia no nginya agriculture yende component nene katika kuprepare siana hii socialize kuma si nini siamba elewa agriculture nenzeo siana hii yuka ku explore grade 7 8 and 9 windi ni siko na agriculture ni kwenda yi pathway itona kukinyela kwa you through the school farm siana situ ni gain ya practical experience na ikwata kuona modern farming techniques
ta drip irrigation na tiona indo tithiti mweza cia indo yes indo cia muthemba tawiba nititha cia indo ta tina dairy farm in the dairy farm i dairy farm neto support ita tukenda tuna kuendia na indo inge mbinge nini kwa nini siosoma kwa siana ino isome about milk production na no isome the various breeds katika the school farm yes ko pia ne mwethetie nondo kabina kalo kwelea cia yulo wa fees kwitha yo munyanya wa mubuko no tabia nondo mwina ciendo cienu katika indo ithi no cio maybe bethe awa na muthenya ola mwenda kutumia nyama ndene wa kana isu ni cia kusoma peke yake isu muno ni cia kusoma okay lakini muondani wa school no tupata produce takwangeleo nte mambemba nete mambo kasitu siana situ ni sie sambo ka fresh from the farm nundo tina kiu kingi cha irrigation pia katika agriculture kaindo na wetea nitindi ati ndati expose siana situ katika agriculture sustainable agriculture innovative na human entrepreneurship pia agriculture no itweke biashara agribusiness yes kwa uma kama na alama kaendo tweka entrepreneurs agriculture no ende enterprise yes mwalimu wanene akeu kibu kitha thina munene muno kwitwo kamba na school mbingi sitha sina thina wa kibu niona mwena boreholes ile mwena purification plant you investment on the infrastructure on the reflect ata commitment ya school no kwithiwa yenda kethia wesaithia amanyiwa mena uima mucio wa mwinondo kibu ki ngona purification plant ino niko manja ne kibu kitheu ni wona nyowa kana chandu bright schools ni itembe ni betete mbe uima wa mwe wa ciana cieni yes asante Rastas kule uneseo kiugo ne chapata bono pala be mundu na ta school ni kendaji ndiye tona kuungamanesa no kinyendi na kiugo sufficient na kiugo cha yo mwene yes itotegemea ondonge yolo kiugo Chandu Bright School tina boreholes tina ball ya Mbe tina ball ya Kelly Chandu Bright School tina mutambo munene wa kumya kiugo kitheu ila tutita reverse osmosis filtration ya reverse osmosis kwa usiana situ inyusa purified drinking water mutambo witu ntono yield liter tangili 5 kwa muthenya ona balasa na situ yimina ngili omwe lita kwa unywa kwa unitendia tena kiu cha kuyana katika obau school witu no ekitela tumeta community service responsibility corporate responsibility kwa kiu ne chapata na kwa school witu no na ekitia kiu na no tetha cia community tinde na usiano musiona mo kwa kumanenge kiu ambao ni kindu chapata muno ndoa ala motwani namo nateka sio katika nenga community yes atafi kana we to water points several where the community can be able to go and pick and get the water at very affordable fee we also have got a water boozer areas pala kutaenda me pipe when they are trying to deliver the directors of the school are very committed in kutethesha community school yokela na community mokelemwe yes aya tunene yolwa kukile inengo yes muzima tukwa no atabya yongeronge wa arts and sports yes tene oewa muse yakoya tienda wekwate maondo azima mama dawo yena mungewaza mobile we yes nangewezu kwete nendo some yes vaya chando ni mukila lya inengo sia manyiwa menyo muno katika CBC kinengo ni kindu kinenge tukipaumbele muno kumanda kinengo cha mwana na chandu we are awake to that fact na school ni university muno kwa kindu cha mbeti na swimming pool Chandu Bright School mwana waka Chandu Bright School swimming ni compulsory otona mwana na itumi sia uiti silete ndakadhambie na pe itumi tatu tasiane nginya mwana wa Chandu endie ai participate katika swimming nundu nduambe mwana osuno yeyokwe maisha make aitu undu akele mwana osuno wako ya ndwangi
my drone drone. nondu akatatu mwana usu no wose swimming takaria ikamuzea mbesa ikamusomesha mbesa usu no mfano omwe wa singular ticket kwika katika co-curricular activities yes co-curricular activities katika chandu sinengetwe uito monene mono apart from swimming ingine siba tena tueleze sionda tena iwanza tena kiwanza kitu kikuita madhao on the other mainstream ball games athletics isu sionde netwika netu encourage ya pia alimu maitu ni very awake like when there is a movement ya recruit raw talent katika asiana we invite those partners as our school tia isolated we've got so many other partners tuthukuma imwe namo menda ku promote talent kwa kwika scouting kuila bwimisi ukaika ka scouting imanda raw talent ta football we can easily identify atinenga na mwana osu india umela kuma mwambio yes mwalimu wewe unararia yolwa logistics yes nunga no thingilila ingi nondo asingi methana buya ni twa mwana wakwa day pepe muthenya bat na kitengewa ithino isitu ya ndo maovo ya kana kaendie kabiga skulu katoma fees yes na kana kukayanze yani kumaanisha mwalimu lona akatumia atonetha matanati mitatanila myailu ani kana kaini kana ka miaka 3 kana katumwa kayanze yani na wesa utwika ini atwika case kana kayesikie bala kai nondo katuma fees you school wa chandu security ya manewa ni mwitha sindu cia muthemo nondo kwa cime na vuya ni cime na vuya mokule mokulio ni twa mwana wakwa ni kwasa ni kathiani kwitu ni gukitui ni mutwana kuchando na kukangundo ni zaiwa mwana wakwa no tumiwe ayanze yani ikulia sio mono Erastus siana sito na kuya chandu is a school and both a school and a home structure ditu isovetwe ikasovya kila tasia learner friendly school from the top to the bottom from the first hour to the last hour structure ya chandu ni learner friendly school kwa any decision any action na kanen guidance yekwa yindi aya mbito sungia ikulyo ya undosu wiki tokondwa kwendesya usio wa mwana yulwa security na safety yito tina policies na structures zio sio tutedesya kwa mfano ila sisitu ni surveilled mwalimu ofisini kwake endi aene kila kana klasini mwalimu endi atona kutala ofisini kila klasi kana siana siane mwalimu nundu watu elezipo ata yeye tumeanzia hivi utumeanzia ya kila class kina CCTV camera na camera hizo then cast ofisini na si cast ofisini wendi utaona kuzoom ngino kon sisi aonekana kukesoma ki kana kau ke klasine 9 blessing kana number 10 kokesoma chao no zoom ukamana yuto ndo kwete bau kila kiandikito ba no choneke mwana usio soma chao technology so the school has employed technology ko buttress mela mikie yolwa na police lambikie kutethesya security na safety asiana school ka employ technology ya kubatres ya kuongelela ta fence yes so our corridors are surveilled our classes are surveilled we've got very good relationship with the school neighborhood like for example tina very robust laundry system the laundry system we've picked a family member in each of the families 10 families surrounding the school to participate in this robust laundry mwalimu toto amba laba uni okulia ku wezaethia amanewa amwe yes emome kwebo yangwa uyazia ilodo ya laundry ba uyazia ni asia siana situ ni nini no tuonekana nika grade 9 lakini kaini no kwatakana ka 4 lakini kaini siana situ sio onde ni tepu ya angwa na kitu mingine cha obuwa ngwa na machine yu
nitubuangwa tina robust system ya ubwa very good one na tamina kubuangwa tabuangwa faida munene nundu tisawa na kana kama kekeko nundu kana ke wa you are dirty windi awaka umisa self esteem ketha kemena kwa utasia as bright school Chandu bright school siana situ si remain bright shining and bright kwa siana situ tuwe yangwa sia kwikia na sio komea kila chumwa wewe tueleze Monday, Tuesday, Wednesday na Thursday. Wow. Wewe tueleze yolo akwasa family member. Ni eleza katika laundry yetu. Nikienda nito participate katika corporate responsibility katika watu wetu. Nito sete kila family ila ito tiokete mundu umwe a participate katika wiyosu. Na muhimueva. Na timueva. So the school ku create also job opportunities. Gives livelihood to those families. In the same way, the families love the school. It becomes in their no we young wa ute kwa safety ya school. Yes. Kwa une kete kwa tabia how safe we are. We are safe. Kwa sinda school yikite na kwa pia school sindele kusesi. Ku make sure ku usese imuseo. Yes. Na wewe unatueleza yolo wa ngale mwena sio standby. Yes. Amateleva mena metua mzeo. Makweno chaziana na kusiosa. Katika that transportation. Mwana atwa wa kabikwa muzei kwata kana mwana enda akomewa banze yani. Wene wapi kaumawe. Yuko akwatweleze bo unondo muzei no enda manaye wo mwana wakwa ngaetea wae nkakwatithiwa kana mwana wakakomea wa lelo pepela baile hata we transportation ototo nakuya mwao na policy ya Chandu ne kana siana ni precious no wetha buola musiewe na guo na no wetha buola school tena guo mwana tenda atikanengwe ni musiei kwacha and then transport na tamina school mwana osu atumiwa mwana ngalene teyamwe myajane manine makumia atumwa ngalene aithe wanthi enengelelwa musiai siana ila no twindia na transport yitu ni caveat ngine cover boarding ndi city na bwiti na rastas na kuya kana boarding yitu thina siana over 300 na 300 ni siakuma the city of Nairobi boarding 300 na nisia kuma kundu kipavukanyo tesiana sia kuma Thika tesiana sia kuma Ilobi yonde na kwa tina program yako ino cha siana Ilobi asia imaitu moka ila tu omenda then recess ta kwata ta midterm nitoko ino cha siana isu Ilobi tinde na metoka kwesela Mombasa Road to Nairobi tinde na metoka ingi kwesela Kangundo Road to Nairobi musei wendia tetuma mwalimu la na mwana waku nuko ukone asimo akwene tauma na mwithi munene na mwibika wipokea mwana no isaini no receive mwana bungalene nidi tamu ya thela nitukwisia siana kumuzie tu wewe weta kana school ni mwana tazia mwana school musie eoka school atu mwenda ila kwe maundu ma school tienda tinena nie take yani kwizu ni nzemwe ya kwigithio sobe ku asiana na nzemwe ya kuolela musiai number 1 time masaa kana ya kwatene ewe yani Kisumu na ku sia twabinga kana mwabinga no ka school kwa zamana ne mamusobe ya masaa number 2 ne mamusobe ya mbesa no sia kuoka school kusioka ethe tumia public means kana tumia ngali yake kwikea mauta kuyu twelete kana inyuni nyomosa that responsibility nitamusobe ya masaa na nitamusobe ya kuthinika kiliko ya Chandu jipasa na Ilobi Pe bridge tina kiao chumeta Chandu ina Ilobi yene nice no sio na ndi nenda kuulikana namba ya school ya Chandu tuende tuke tukominukileli atu ina mwalimu munene bo ni Gabriel Ndunda na namba ila ukona nikaenda wisithani wane na school imwe kwa imwe ketha wina kulio ketha wina ndotwa wa mwana waku bo anything ni noti monza noti itano ile itatu inya monza thandatu itatu na ile director Mr Kelvin anaambeso na umeke vokioni graphics Joshua na weke na ambeso vokioni 0705
234763 ni acha namba ezo ni noti mwonza noti itano ile itatu inya mwonza thanthatu itatu isino namba la uko na simu imwe kwa imwe nigenda wisethia ni watetheka mwalimu twende no minukelelia. Yes. Kindu kiambia kitha na vision na mission. Yes. Izi zindu cia bata muno. Yes. Ningona esa bali akuma 2013 Yes. Lakini KCP yambia waka 2014. 14 years. So kuma 2013 miaka mbingi 10 plus 10 na itatu no 2026 you miaka yokite long term vision ya chandu twaze over the next decade ni yeva. Yes. You vision dimenena nimenena nimebasiete na ne skulu kamali monene na ndiye education philosophy beliefs na directions sia the founder the director mwambelelia yu. Yes. Timothy Kimolo ula niwe wa envision ye the vision and the mission of the school which always kilebinda yendia reflect into us idi partners na idi taendesia so vision yake tamesisi reflect ya excellency in academics pate kutia ya kendo bedia pecha kwikanesa paile kwa nesa pio excellence reflect ya holistic child development kana kaika something kusomethwa kwaka kana kakwe kana ko kilwe character yako na kisomo holistic. Yes. Na pia ikaete wa sisa vision yake ni reflect ya kula tu strong sense ya community na shared success. Kwa you with this vision nitindi atu yona you school you into the future ikeja ni leading center for CBC innovation. Yes. Na excellence. Kwa over the next decade yes pe plan ya ku expand facility ito to strengthen mono STEM na to integrate technology mono advanced technology. We have technology but we want to integrate advanced technology na in learning nekienda twindi neta nature siana sito windi kana kakauma chandu kakadhi pando ta Norway kana kauma chandu kakadhi pando ta China. Yes. Musia itiwa move twindi ata nature global learner kana gato mofiti popote kuendesha masomo mako. Yes. So you twindi atuyenda into the future now and in the future graduates situ tasumia si the innovative thinkers si the responsible citizens na to solve your future leaders. Yes. Yue no atavya vision yesu nenzeo. Yes. Museje ukosia yesi. Yes. Guardian ukosia yesi. Na mwana. Yes. No kwenda kumutwa school. Yes. Nikiaza kwa chando. Yes. Chandu you offer more than just education. When you bring your child to Chandu, waita mwana wa kuchandu. No kwata kisomo na no kwata uendesho wa kwitha na mwana museo. Tindi ata usogeza complete foundation ya life ya mwana waku. Mwana ondu woka Chandu teneweana no wewe ndia eno the ibuso enene ya kwa munango miaka mingange. Kwa utinda tiendesia muno musei atuosa kuwa aete mwana wake katika miaka yango nundu pe continuity. Aete mwana primary pe continuity ya junior school. Aete mwana pre-unit endie baseango muno pio nundu nukukwata primary na tiyaki ya muno kila tunazo primary into junior school. Yes. Kwa at Chandu excellence is not just a goal. Niyo kacha yitu. Kwa muzinda ke aete mwana bo. Aete mwana bo. Yes. You otwende no mini yae. Kana nisi matumani mabotho ba musese nguye da wena kulio ana owoni wo ne school wa Chandu Bright School no okatoma kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya otumani mukuvi batende ile itatu kenda imwe 5 ni namba ya otumani mukuvi batende vi na mitandao ni yetu ya mekumo kanilie ngedha ndisisia amwe mama otumani menyo tutaminete
yue mwana ni mwami na KCPE mwana ni wali skulu pawe tina tunasia national na skulu iswingi sub county chao o yuko na eno ya CBE mwana ni wali senior no aravye maskulu ala mali bawu yuni nyine mwati ya mo kama nae sila siana zero sia class 2018 yes siana zero sia class 2015 yes sio siende hata nziezi ne siamini ba kana siana siamina no inyu mwetha mo kweti une mwamina na mo ni mavi yes you Erastus na utapia vision na mission ya school ni shared success. Yes. Na our shared success ni all of us, the partners of the school, the teachers, the current learners, the parents na alumni. Kwa uti na network nene muno ya siana ila siamini school chando. Okay. Siko ka kutunga back iko ka kubuild yuta CBC ni kwenda mentorship. Tidi atita na learner support programs. Na kwa uniti ta alama tene makoka kwa ya alama oyu. Na kwa uniti ndi tutie asia siana situ ta ile ku retrack. Kuma kauma chandu. Tekinya imwe na sio ginatika mena sialika karia iba. None ta ilo siatia. Undu siende na shitunge pia kwoko kuma asomeye na alumni yitu yepata muno na school ni wona mapinda kwa mapinda kuyumela mauthei matuswa ku school alama ikutene yes amwene mamini ya school lakini ne moka kusisa school yoyo yende hata na school ya kanesa alumni ni matransparent ya munoka katika usime celebrate nundu success yitu na kuyanishiad kwa alama ikutene na kwa alama ya boy yes mwela mukwatene boy tukwatene monopio nondo kwa wesaile ya kwe school sio siana siamina ine sawa inywe enda imuke okola mukathi kwe mundu tazi wa school wake kumamina kuma kwenye ne mwetha mwena network itina network na ndo ya support yes thank you mwalimu yes. Ywe nendo sisi ya mama motomani ando maende no tuma ile itatu kenda yumwe itano na ambayo tumani mukube vatendevi pe mundu ukumbia mwana asome kesho ni kubaya ni antres yes. Prezo zia ni kuthugu muno ungine na wete zetu yake ambe Erastus good morning ni kethia Mr Gabriel niwo nye nina sometheisye mwana bau na kiwo kueta no nina ukosi wethayo aya mutunga kumangaleko sia Nairobi mwalimu good job you are doing continue with that spirit. Asante. Aya ungeno uta na wete sietu watu maweta sietu na umete ba Mutongo TV kethia mwalimu na we mutavia kana maendeye ni matutethetie ithie ndwa nondo ni matu nengae mawia pa school. Asante. Anona la weta yulo wa laundry kana pepe mawiyange munenga nae ku school school yewe ya mwingi muno maundu maingi muno school maendeye nondo school yenda na vision yayo na mission yayo kwa unu the infrastructure si ndaongeleka na maundu ange ma maintenance maundu asu mekawa ni community yes. Aya YouTube twagila twene na ba tumani walika kwa Silas Pius. As a parent I agree with our principal Gabriel Ndonda. Congrats to Chandu Bright Oasis of Excellence. Yeah, thank you. Oasis of Excellence. Yes. Ndana mbozo ngambe moto yenyu yeba. Our motto is Oasis of Excellence. Tuinazo miweta ba. Yes. Nikki, why Oasis of Excellence? An oasis is an oasis. Oasis inawezi ni kayuke vya katika desert. Ni pandu. Katika desert lakini ni paumela. Chembe pedhayo. Kwa chandu pedhayo. Na pedhayo tidhayo ni thayo with excellence. Kwa every sphere of Chandu Bright School is excellence. Your philosophy. Excellence, not accidental. Yes. Imaanisha. Excellence is not accidental. Yes. It must be intentional. Accidental nundu you've got to plan and you've got to purpose. Like for example, yes, the founder of the school, for us to achieve the big mission that he had for the school, and for us to sustain
the motto of the school, which Yes. is Oasis of Excellence. Nonginya pay intention ya kumeka available resources ila sio soma na kusomedia. Muhimi ateyembe daima no chandu yikanesa nondo the school ni failure ku provide resources ila siende yendeka kusoma na kusomedia. Ni failure na kuikia biti ku recruit the best. Ni failure na kuikia biti ku retrain na capacity building ya alimu ala mebo nikenda tibiki excellence. So excellence is intentional. It is not accidental. Yes. Kauka eleka neza muno mwalimu. Yes. Aya, mwatumani yange mabutho wani kana tuminukelelie. Nzomo we musio ni musio good morning to Mr. Gabriel is our principal na niwo ni matukwatire ciana situ nesa. Indu na weta wata. Lakini utumani wabika. Mutongo TV kutwe matungulu na school usu ni wonete niwo ukiukweta ciana ciabo si discipline yejolo uzuwa matungulu. Asante. Aya kidogo utumani wa mudia. Mutongo TV good morning Mr. Gabriel tukevye ivyetasia twewe moyo. Oziazi okay viazi hey we mina no either we get viazi you and then Mr. Gabriel niona tuna ndateka nini byo tomine na nienda olili kanya musia isia namba ya simu yuyu ivukione kwaku era no sia isia Mutongo TV mutandao ni witu wa YouTube kana o TV ni nokwithia namba ya simu ya noti monza noti 5 ili 3 inya monza thandatu 3 ya school wa Chandu Bright School na uka kuna simu ikando isia ni watereka so mwalimu twimina nini sema kulio nina kulio maingi asesi ama kulio kana maumia mawoni mo na peke nukuto naitha chola lakini then wa notes yako wezenye alimu mwitha na notes okay then wa notes yako ya alimu na atangazi no rondo muno ndo twitha na notes obawe ju then wa notes yako ndo peke ndo chola ukwiwa umunthe kiokone no nginya ukatabya musiai ukatabya musiai cia witu kana mwithukicia uloko cia kiokone cha umunthe so mwanyane waku nikenda tabe kindo chola cha Chandu Bright School ufikie na kuweta kila ndo nakuweta ni tataweta maundu onthe lakini la kando nakuweta preparation yambe ya achene na kwa nikulia musiai windi ombithukicie sakwa Chandu na wisa kwa Chandu tene mwana woka grade 7 then na mwana woka Chandu grade 9 evidence Erastus kwa karatasi wasisia na hii ila siaumie Chandu kuma foundation kambi musingi wako Chandu all of them ina scoopie kwa laisi kuka identify kane ka pathway yeba kwitene Erastus unaendea ni laisi kuma na mwana wani engineer ni laisi mwana ni daktari ni laisi kwa preparation yambe ya tene nikaenda na itwa school to prepare mwana waku tene na kumusei i prepare tene utwete mwana waku nikaenda tukombanisha mwana nondo tiasia onende katika mfumo wa CBE paiki ndo nakime kibandilika yolo wande nongina tesindane nongina tukitania na maudhi alameko siana ile inekite mutiani wa kijisea inaisiana over 1.2 million Kenya yonde lakini kila skulu neno kitete siana yasyo ithingesie katika maskulu alama sio mekumilia usio munene wa mwana zuone kwa ndo na kuthuthia sei tena miana mebotho na musiai no ayata mwana wake nundu kwiyumbania kwambe ya tena kwitene thank you so mwalimu yue nenda tumine na ndato cia kuyusia muthia kwa musiai kwa mwana mandu nize kwa cia niro nthai kwithukicio giokone cha umunthe we kuyue ndonene na cia ma school yaku thanu matongia muvea guardians stakeholders on there mandu nize school ti azi na alimu na ciana peke yake kwa stakeholders yangi na pia onde to yothuthia aciai na ciana giokone cha umunthe ulwa kisoma thank you Erastus undu wambe ningwanda kwamba kukethia aciai maitu ala methe matwithukicia kioko ni cho monthi na ndikethia timu yakwa
timu ila tuthukuma imwe ala mendia matwithukiisie katika kipindi kiti nacho ithi nitende na kwika nesa nitiyumetie na itutwite nitwende na ku make sure nitaende na kuya ciana nesa na nitaende ya kumelia ciana nesa katika masomo masio kwa musiula wendia na keo wethukisa nto na kwenda enda kweta mwana wake hotonto asia peno thei noko na simu 0705 234 763 na nitwokwithukisia na tikutethesia nto na kwiyunga na itu nditunga mubionge munene muno kwa my directors tambia na the founder Timothy Kimolo ekani mutungie mubea onea ti common ekani mutungie mubea kondo akwindia atukwata moko muno na amekia shua kila tikwenda cha usomethia nikienda ki available pateki ndo nagemaki uswila ya asante thank you na nduthi umugethia muno yes umya kuithi mutongo ii no twikasite yes na ni mwe wenda na gwikaza asante ukaimo mbikisha ngethi ciakwa yes asante yes nengi ngethis yes Mr. Kwamwita Kimolo yes Timothy Kimolo yes aya good job mukonete ya musio ndo uinena ni ndisi cia ba evidence kwa karatasi matukwa mwiko wego yasio evidence kwa karatasi niongo siasi abana nethia ye kweli evidence iko kwa karatasi evidence iko mubya muno mwalimu asante Rastas ni mubya ndo akuka yes kwa tutethesia asante kwa kwenda na ito no twakwata manyongi tukaendea asante tukelenya muno ngaliko nisu cia chandu school keria ciana cionthe na alimo na athukumi wazu ya mathukuma abu mandua onde na mbere kila mundu acia mutongo TV niongwata ya mukamba tiwo asante Rastas kwa kwithia watu nange busoje asante na muthenya wakwa ila mwalimu na ino sisi na akuni muvya ndo akwithwa watambanya na ito 13 ambia na ambie kilungu cha muka mwendone wa saa 12 na nusu cia kwacha ino twakane twavika muthia engo ciokethia ingi studio elengi ya mauvo mwendone wa saa 7 kumbanyithia kila kitakiende no kitika ndi itu ya Kenya na muno vaile mbeta itu ya Ukamba ndeni wa vilingi wa mauvo ni to Rastas ketho kwa nzomo muthenya wa kwaila inu ni Mutongo TV.